Ado dagiti nagbalin nga arapaap ko iti biyag, ngamjak natungpal. Ngamin, nasapaak anak ki asawa, ket jakon pinalpas ti panagadal ko. Isu nga iti adan anak mi iti asawak, piniliklatan ti nagarapaap para kadakwada, saanan a para kanyak. Ngamin, jakon namnamaan, amaragpat ko pa'y dagitang arapaap, gapo talakayakon. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. O, kasano manang Layla, humuna akon iti pila. Ha? O sige, makamu ka. Biyag mo matday. Doda kamila ko mati matungpal. Nasaysayaan ko man, una pa'y amakiasawa ni manang mo alayla, nga mitisi ka, Zandra. Isu na lang tawan mo't maramidan tayaw. Tawan mo nubyo ni manang yaw. Kan may sa, awan mo't agar-aram kan kuha na lakay. Hala, grabe kayo mo. Rumwar kamat nga minsan paminsan amanang. Kasano ang makaasawa ka ngay? No balay opisina balay laang tayan mo. No diya kagbidot, naasawaan amin yung dagiti ka opisinaam. Ay na, di nakman bibiyangan si Cassandra. Awan mo't katiparikot kanyak no umuna ka ama ki asawa din ko. Concern kami lang mo't kan kanak ko. Si kalangan ti awan pa'y asawa na kada kayo nga kakabsat. Ay na mapmapanan ti tawon. Lumakay kan bumakit kamin kinitatangyo. Saan mi matakayat nga adakit di mabati nga may sainto nawan kami. Puro trabahon tumutar aramida manang. Ay na, adda nga min iro ornungak. Isa ka sa pulak ng trabaho. Nagadunday to'y akwarta na kao. Para kada kayo day tatantang. Para kanyak, ay di nakman ang angawan. Aramatan nyo amang ipatungpal kadagiti arapaapyo. Nay, nadatkat mo sa wine? O di agadal kayo. Palpasin nyo ti kurso nyo. Ay di nakrabakin anak kao. Iti daytoy ataon ko anasurok asing kwinta agadalak pay laang. Apay, adda ka di age limit ti panagadan? Saan? Diyak kayat. Alam daytoy akwarta. Aramatem langan nga negosyo. Wano, orayan niya dita pangaramatam iti kwarta. Tatang, sabali mo ti para iti negosyo. Dayta, kit talaga para kada kayo. Ha? O, kitain nyo dagiti nakasabit iti pader ti balay. Puro diploma kan certificate mi nga agkakabsat. Agraman ni nanang. Da kayo laangan ti awan diploma na, tatang. Umanayan kanya, nagiti diploma kan certificate yo. Naragsak ako namang buy-buya ka na kita. Saan na masapol nga oray siya, kahit madan iti kakasta. Saan lang amay papan iti diploma daytoy, tatang? Amok nga adda dagiti arapaapyo iti asaan anatungpal. Impangpangro na yu tinagtrabaho ngam iti makalpas iti panagadal yu. Gaputa adda kami nga anak yu. Itatakabailan min ti tumakdar iti bukod mi asakan. Asikaswan yu mutten ti bagbagi yu, tatang. Lakaya kon. Sigurado akatawaan dak, no agadalak. Saan, tatang? Agenrol kayo iti pagadalan nga ayan dagiti gagayem ko aman nursuro. At iti pamasahek, barok. Yaman ako na. Ay, ay. Punto kayang kagwarwaras at dapat parimanwal. Si kamay paririkaw. Anya adamag day taparay. Estudyante blues, pare. Ay luko. No kantyawan naklang agawit kan, paray. Saan pa, pare? Kinapudno na kitapalan ka. Anya,
Imbag pa nagit anak mo, tama lagip na ka, paglipasan iti panagadal mo. Ay, nagit anak ko. Ay, andan pamilya na. Siyak pala timang bibiyag ka nakwada. Isuwa nagasat ka, pare Manuel. Tanaparapuran ka, iti nagsisingpet nga anak. Ah, kumusta nga iti biyag ti estudyante, pare? Nadumit lang ti chik si Jay. Ay, agistorya ka na, pare Manuel. Ay, kwa. Ay, sika talaga, pare Rico. Di ka pala nagbalbalew. Ay, umay ka di tabalay. Ay, mga ano at mamerienda ngayon sa gana ni Bakay. Ay, uwan pare. Day tati ururaya. Kasano aya ako tsenday toy. Jak metamaw. Ay, dahito yan ti bagbaga ka ni Layla. Jaka mo ti computer. Dahito iti rigat na itangamin kay. At ti computer iti pagadalan. Agraman iti balay. Parikot itano kasanok nga research nga maymaysa. No libro ko madinalaklaka. Tatang? Miguel, anak ko. Adda ka ba? Uwan tatang. Nangidagasak iti abas tuyo. Naggrocery kami nga minidikal man. Iso ngayon lakaman da kayo na dito'y balay. Ne, apay, anyat araramidan nyo? Ay, naimbagtanda ka. Ay, umay ka man, ta isuron ang. Ne, anyat ti may tulong ko tatang. Anyat aramidan nyo, ya? Ay, jakmat amo ako dyan ta ito, eh. Nag-research kami kano maipapan iti electronics. Tatang nalakala dayta. Kasto ni, igaman nyo ti mouse na. Ay, daytoy? Wen, di mo taday suro-suro na? Oh, dayta man, oh. Pindutan nyo. Dito'y kayo nga research, no adda kayat yo maamuan tatang. Ay, kasjay. Nalakala, basta mo yung tagbasa. Surutan nyo lang dagiti instruction. Nagrigat agbalin nga estudyante. Tatang, narigrigat agpadakkel iti anak ken agbalin apat di pamilya. Angem kinabaalan nyo. Saan nga imposible dayta? Makaturpos kayo. Ang talag kami iti kabalan nyo, tatang. Wow! Makatawanan nga gad-adal kayo, tatang. Kat makatawan meten a puro reklamo. Narigat ka di, tatang? Ay, di na kung tamagan pa eh, Sandra. Kat, kumusta kayo matgayam ken ni Carl, Sandra? Okay kami laang nanang. Awan may baga kita asawak. Nakasingsingpet kanya. Nasayat nga rod no kasta. Rumbang na lang mayat nga agsingsingpet ka. Nang runay takit tantani kayon maadaan iti anak. Masapul nga agbalin ka apagwadan nga asawa ken ina. Kadagiti agbalin tong anak yo. Di ka gararamit iti panag apagbabawayan to iti udin na. Wen tatang, amok dayta. Nakita kada kayo kaninanang. No kasano ti husto apa nagpamilya. Isong aramidok mo't nga ron amin nakabalak. Tapno agbali na kapagwadan nga inakan asawa. Napno iti panubok kan sakripisyo ti pannakiasawa, anak ko. Nakita mo tirikat kan sakripisyo ti amayo, manipod ugbing kayo. Amo manak ko. Awanan ti umasping pa iti kinanagsak ti maysa nga ama makakita iti baligi dagiti anak na. Malaksay na napadakkel kayo anasayaat, nakaadal kayo payamin. Dahita ti kapapat gan asagot kada kami kaninanang yaw.
mo na akasangay ti anak ni Sandra ita Apay, saan kayo kadi ama pantatang? Ay, uray ka sa ti ayat ko amapan, saan mo't amabalin. At nakano abrap nga oral exam mi ita. Saan mo't amabalin na jak mapan. Amangan no ibagsak nak ti profesor ko. Di pa ikit agri ti kakmanain. Anya nga oras ayat ti exam yo. Alas 3. Kat, pangal daw mo ti birthday party ti anak ni Sandra. Ala, agpilis kayon. Tamapan tayo pa iti ayanda Sandra. Kalpasan na, itulot kayon ton ije pagadalan. No nga jak masang boat. Malatawak. Ay natatang, kabailan nyo dayta. Siyak ti makamo. Apay, kayat yo kadi agumura kada kayo ni Sandra. Inyunay-unay na paimat nga ro ti ipapanyo iti party. Agdalag kayo kadi kanyak tatang. Siyak ti makaamu kunak nga ro din. O tatang, mapan kayon. Jesus, 10 minutes lang agad sakpay nga alas 3. Sige kit din tatang, mapan kayon. Tarayin yun. Makasambot kayo, masiguradok date na. Wait. Lalayin nyo tatang ha. Wait. Apay nga agluak matan. Diyos ko, agyaman na. Gapot at pinaraburan na kami iti ang maakaskin ni tatang. No saan agapuken ko ana. Awan kami mag-itan no anya ti adda kada kami. Aging ga kabailan mi. Suportaran mi. Aging ga amaragpat ni tatang ti arapaap na itibiyan. Kasla ka ano lang, dayday. Dandani di mo kaya't apat ganti pa ng paadal nilaylakan ka. Oh, ita. Agradwar ka, Manuel. Uun nga ron bakit? Aging kay takit kasla jak pa'y lapat dyan. Sakbay amalpas da ito'y atawan. Matungpalan ti inararapaap mo ang makalpas ka. May sakan a degree holder. Simple lang, ti arapaap ko bakit? Ngumin sakripisyo mo't para kada kami kadagiti anak mo. Pinag-aadal na, kalpasan na, dagiti mo't anak da. Mas pinilim ti nagtrabaho para iti pamilyam, ngam ti arapaap mo. Ay, apapalak iti dagiti sigod a kaklaseng. Ngamin, amin dakit nakagraduate. Kaya nadanda iti natalged at trabaho. Napintas ti biyagda, itinto ta siya ket tila mas master ko at trabaho. Tapno lang mapiyag kayaw. Ngam iti makitak ti kinagagat dagiti anak ta. Nang runa dagiti award sa malalada. Ay, impanakkel ko ti bagig. Naragsakak. Ngamin, may pagpanakkel ko dagiti anak ko. Ket saan ang nasayang dagiti sakripisyo talakay. Sandra, kita man to'y badok no bagay ko? Wen, ngam napimpintas to nakatak-in day tapolo manong. Naglisi kayo man nga hindi tayan ti sarming. Itay kayo pa'y dita. Jak makita no, stumot la ti pormak. Naglisi kayo man. Di nakdisturbuhan, Miguel. Madadaal ti make-up ko. Ang mga numakitak iti graduation ni tatang ni Mr. Wright. Iso ang masapula na pintasan. Amukin ka. Manong, suportaran talata ka din ni Manang. Uwin Ala, agawahan nyo na. Maladaw tayon. Relax, bro. Kabailan tayo ti makadanon iti pagadalan da tatang in 5 minutes. Nagdayta ka man. Apay? Kinunakmat ka. Di mo una ti agpataray ti kotsem. Kanayon ka nga overspeeding. Di ka gananat iti panagmanehom. Ay, sus! Kasla di kamot na irom ka ni Manang. Siguro, no san lang nga nagbalin nga empleyado iti bangko. Ang mga no, car racer itan. No kasano kumamat ti kinapartak mo nga ag-drive.
Kasta kumamat ti kinapartak mo agbiro, iti lalaki. Very well said. Ay na, aday ta ni tatang, umulin iti stage. Manang, ti kamera, partakam. Ala ni Manang, agsangit kit din. Masapo la maalam iti ladawan ni tatang. Yag mo ti kamera manang. Siyak ti mga picture ka ni tatang. Luan ni ragsak na ito ay ating ko. Kamaudyanan na natungpal matlaangan ni tatang ti arapap na. Katuston tapno jak mailuyos. Kita mo, nagwaras ang tinosar mo, amaskara itaglawlaw ti matam. Kas kalapanda. Anya. Kasano no makitam nito ni Mr. Right, di ba ikat kababay ni tikas na nga itsura mon? Anak ko, naggraduaran to'y amayo. Yay! Yahaw! Congrats, tatang! Congrats, tatang! Kamaudyanan na. Maisabit mo matlangan ti diplomam iti abay dagiti diploma may. Agyaman ak punay, Layla anak. Awan anyaman na tatang. Dayta ket panagyaman mi kada kayo iti amin a sakripisyo yu kada kami nga anak yo. Wen mat ngamin, tatang. Iso ahusto ka din dayta panagyamyaman yo. Nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gapo, tada kayo ti anak nga integ na kanyak. Ket pagyamanak day taken ko na aging gatong palbiag ko. Agyamanak kada kayo anak ko. Kasta matenken ka bakit? No para kadagiti dadduma ket may salaang a papel ti diploma, para kanyak daytoy ket maysa a pakaidayawan nga iti kaano man ket saan a maartapan ti uray mano agatat ti kwarta wenno anyaman anain materyalan a banag. Daytoy a diploma ket mangipakita nga iti kaano man ket jak nagbidot a mas pinilik ti nagbalin a padre di pamilya. Naragsakak kadagiti amin arigat ken sakripisyo para iti pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Manuel. Ken ka pagayam, Manuel. Kablaawan ka iti panagturpos mo. Nagasat ka, gaputan na addaan ka iti nasisingpet nga anak. Numaminsan, adamat laeng kadagiti naganak amang disiplina, kadagiti anak da, iti kasta ket nasayaat ti panagdakkel da. Maminsan pay, maysa ka, kadagiti makapaneknek, nga oray kasano karigat ti biag, oray kasano kinaadu ti paglabasan a pannubok, at dantulat tabaligi a magunod. Alakastan pagayam Manuel, ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ilingid na kumalatan itinagan nga Marco. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y padas ko. Upat kami nga kakabsat, nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit. Awan na talgad at trabaho ti inami, isu nga nagsisina kami nga kakabsat tapno mabiyag kami. Inala ti kabsat day ti tatang ti may kadwa kabsat ko, ti may katlo kat addamot iti ayan ti kabsat ni nanang. Nabati iti puder ni nanang ti naudi. Idinto ta nagyanak met iti ayan ti ikit ko, akabsat metlaeng ni nanang. Kadagidi agundaway kasladyak ammo ti kaipapanan ti makunkuna a pamilya. Ngamin kadagiti amin a nagyanak jak narik na ti panangipateg ta kanyak kas kapamilya. Puro rigat ken sakit ti nagdalanak.
Katapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Mabisinak unay na. At ang taimbati niyan tinora kanak. Kita man ti kaldero no din na po. Di pa imot naugasan ti kaldero. Anda pa'y iti pa nabati. Ison ti kanak. Kita man ti paryok. Ang mga nuad dapay nabati ure mantika lang ti adobo. Anda mat. Dahituin ti kanak. Mabsugak mat siguro. Markaw! Markaw! Umay ka man ditoy! Ni Uncle Kaloy day siya. Kaslagong ungat. Apay nga ta. Apay ka di, Uncle. Apay tarupa! Anay ko. Apay nga ngagtapis kayo, Uncle. Anya ti basol ko. Di mo't imbagakan ka wasingan ti Jeep tapno nalinis nga ibiyahe kinton madamdama. Uy, nasingap mo't itayan, Uncle. Kita man analaing no nawasingam. Nakataptapaw. Saya atang matitrabaho Markaw. Tapno damat serbi mapalpalamutan mi dito balay. Ay, anya ka di ba na, hindi naramid mo, Markaw. Bagbagam, dahil tasadot na ka anak ma. Tanusan, mabalin nan ti pumanaw. Isupay apalpalamutan, ha? No anya timbaga ni Kaloy, aramidam, tungpalam, dagiti ibagbaganakin ka, iti kasta saan ka masaktan, maawatam. Oo, nanti. Jakon maanusan ti kinaulpit danti ka ng kanyak. Iso na say-sayat lang na pumanawak sa dito eh. Panagkunak. Awan na sayat amasak bayak iti puderda. Makamuditan. No sa dino ti pakadanunak. Pumanaw akong dito eh. Markaw! Markaw! Sa dino ti ayan mau! Aldawan ngam di kapayla nakalutoy ti pamigatan. Nagadupay ti inawan. Apay di kapayla nakainaw, Markaw! Ay, Nora. Oh, apay? Nagtalawsan dinalay nga kaanakam. Tawan mo dagiti kawusnan iti kabinet iti budiga. Anya? Ti maday. Nagtripan na pa'y binuong ti silaw ti Jeep. Adjust kay. Sigurado adakkel ti gastusak iti dayjay. Ay natiawanan bay na Marko. Pumanaw lang arudan. Nangibati pa iti parikot ti salbag. Kasano da ito yan? Nabasbasa ako na. Agraman ti baga naglaon kadag iti badok. Di matla sumardeng nga minin ti tudo. Jak pa yan na mo no sa dino ti ayan ko. Ha? Ada sumungod ako, Chay. Ada. Amangan no kasla kadag iti mabuhay-buhay iti pelikula. Amangan no alanak ti driver. Kat ipanak iti adayo. Amangan no patayin dak. Ay, Diyos ko. Di nakbaybayan. Isuron mo niya ti aramidak. Iho, anya ti aramidim din na. Apay nga kalkalintuduan ka. Ha? Kuwa, sir. Sa dino ti papanam. Umay kalumugan dito kotseng. Itulod ka no sa dino ti papanam. Ha? Uwan, sir. Nagimas matan. Nagimas na talaga. Inayatem ti mga niho. Di kagta nagtado pa ti makan. Awan ka agaw mo, isungay nayadem ti makan. Ngal-ngal manay bag. Pasensya kayo, sir. Ma'am, mabisbisi na kami na talaga. Sige lang, iho. Kadwam ti magan. Di kag babain, adupay ti makan. Mangan ka amangan. Kayat mo, tagnat kan dito'y balay, Marco. Ha? No kayat mo, ampunan dakan. Agpaiso? Saan na kapay nga amunay nga marik nami ti kinasaya at mga tao? Agyamanak, ma'am. Anya ka din tayo kinunabi tayo, iho? Naulpit ti ikit kan uncle mo? Uwan, sir. Naulpid na nga gasawa kanya.
Kanayon nakmat nakabilin ti asawa ni Auntie Nora. Isu ka diti akin kapuanan iti limitem dita imam. Uwan, sir. Anya ti yer mo kumaitan. 2 tawanan na nagsardang ang iti panagadal ko, sir. Di ka madanagan, Marco. Magadalan da ka. Agpaiso, ma'am. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, sir, ma'am. Auntie Delia! Auntie Delia! Auntie! Oh, ay, iha. Nakaumay ka mat. Ay, wan, auntie. Inbound nak ngamin ni mama. Umay ko kano itadtoy linuto na nga cassava cake. Ramanan nyo kano. Ay na, nagsayaatan. Ay, iyag mo nga rot kay kabil ko pa itiref. Meriendaan minto-inton malam. Ay, wan gayam. Adayam amukan ka ay iha. Ha? Asino, auntie? Marco iho, umay ka man bit. Sino ang Marco dayta, auntie? Ampun mi kanya uncle mo. Ha? Amuyo ka di? Inton kwan, agtatakaw day tataw. Apay ka di, Auntie Delia. Ha? Marco iho, ni Ivy, kaanakak. Ha? Naimbagang oras mo, ma'am. Hello, Marco. Nice to meet you. Ivy, iha. Ang mga numabalin mo at tulungan ni Marco para iti panag-enroll na inton bigat. Ay, un, auntie. Awan parikot iti dayta. Uray pa itan. Mapan kami pa ngamin iti molita, iha. Kuyugak ni Marco agumatang kadagiti kasapulan na nga agadal. Mapan kami pa'y agpadait iti uniform na. Kasta ka di, auntie? Okay. Sa paag to lang aro din ti umay dito yinton bigat. Agawit ta na, Ivy. Amangan ngamin na birbirugan na kon da Auntie Delia ka ng kalidwan. Madamdama pa'y. Nasapa pa'y, oh. Ilim na kan siya init, oh. Sumip nga ton. Diyak kaya ti marabyan nga gawid. Mabuting ka ka di? Ha? Saan man? Amom ka di? Ngay di imbaga ni Auntie Delia nga daampon da? Kat sabalit ya da iti panunot ko? Kasla kay kadagiti mabuybuya iti pelikula nga dadagiti ampon nga agtatakaw wenno patayen da dagiti nangampon kadakwada dagiti psychopath. Day tamot lang tinapanunot ko. Hindi nakitak niyang kalidwan. Nang runa, hindi nagsardong iti batog ko. Agpaiso? Wen. Agpada ta siguro ang mahilig nga agbuya iti horror. Wen nga rod. Ado dagiti banag nga agparparehas ta. At ayon na saysayati ka sa sahad mo, Ivy. Nga minsan mo napadasan tinagrigat. Namabalbalin. Jakon kaya tasublian pa'y dagiti gundaway nga awanak pa'y dito eh. Pirmi arigat ko iti. Mabisbisin anak iti. Pasarawang kanak. Tadidak mo't ibat siyan da ang kalakan anti. Kabilin nak pa'y ti asawa ti anti ka. Naulpit da kanyak. Kaslasaan ataw ti trato da kanyak. Ang napalabasan day jay, Marco. Napintas itan ti biyag mo. Adan mako na a pamilyam. Amom, adda dagiti gundaway mabutbutangak. Mabutbutang? Anya kay kumatipagbot ngam? Nga amangan no, tagtagainip lang dagiti mapaspasama kita kanyak. Amangan no mapukaw kung tumod lang da Auntie Delia ka ng kalidward. Mabutang nga kamawan ti pamilya. Amapukawan iti balaya pag naedan. Amangan no mapukaw dagiti tao amang ipatpatag kanyak, Ivy. Edward, agpalas ka ang tamangan tayon. Apay lakay, anya ka din ti mapaspasabakan ka. Kasla. Agkupit di barong ko. Anya? Marigata na nga. Umangas. Tinasayat, itaray na ka iti ospital. Edward! Agriin ka! Edward! Marco! Agriin ka! Itaray ta iti ospital ni Uncle mo, Edward! Kanya tinapasama ka ng kalidward, Auntie. Ay, Uncle! Uncle Edward!
Kagainap lang gayam. Ha? Uncle Edward? Adda kayo ditoy? Wen, kasang-sangpot ko launay. Apay. Uncle Edward? Apayan. Apay ngay narakop na. Anyat napasamakan ka. Kuang amin, Uncle. Nagsagit ka pa yan. Apay ka di. Anya tinapasamak yun ditoy. Ha? Jak madamoy ti daytoy nga ubing. Tanagtagtaga inap sa. Pasensya kayo, nanti. Uncle. Apay iho, nabangungot ka kadi. Ha? No naglawamot nga min iti silid mo. Apay nga dito'y kapay sofa, dito'y salas ang naturog. Nabannog kan sa kadagiti aramidam a research paper. Ante, Uncle. Agan-anat kayo kanayon, wen. No, damarik na yun na sakit. Nagpa-check up kayo dagos. Diyo ko mabaybay anti bagiyo. Ang mga nudyak kabaylan, o dadaka sa mapasama kada kayo. Ha? Unay ka na ito'y nga ubingan. Apay, natagtagainap mo ka di nga dadakas anapasamak kada kami kani uncle mo. Ha? Di ka madanagan iho. Tanapiksa kami pa'y. Awan, ti sakit mi kanyan ti Madelia. Tanasalunat kami. Napigpig sa kami pa'y agam no ang agtrabaho iti talon. Marco iho, di kagdanag tasan kan amapukawan iti pamilya. At da kami lahat ito'y kanyan ti Madelia. Da kami ti agbali na pamilyam. Aginggat si bibiyag kami pa'y lang. Agyaman ako ni auntie, Uncle. Malahus to daytan. Tinasaya at mangantayo kit din. Nakadasaran ti pangrabyan tayo. Intayon iti kusina ta mangantayon. Lakay, magustuhan nga ta ni Marco dagiti insagana ta? Sana napili ni Marco, bakit? Sigurado ang magustuhan na. Nang runa day ta cake na. Patay ta. Auntie, Uncle, dakon. Happy birthday! Ha? Ay, ala, nagtaktak kayo pa lang, auntie, Uncle. Lakaya kon. Saanan nga uso ti handa-handa. Saan ba't ang mabalin nga awan handam, iho? Kung ngagpaiso. Alakit din. Puyutamon day ta kandila ti cake mo. Tamagan tayo. Mabisin ako na. Oops! Mabit lang. Oh. Ay, iha. Itay na ka pala nga ur-urayan. Kung nakit din o di ka makaumay. Ay, sana mabalin ajak umay, auntie. Anya pala ang ur-urayan, Marco. Puyotamon ti kandilam, ta i-video ka. Ha? Sige, puyotamon, iho. Sige. Yay! Happy birthday, Marco. Kat makantay nga rutan natin, day. Hey, agun-unin ti siyan ko. Mabisin ako. Happy birthday, Marco. At ito'y regalo kan ka. Anya tayo ito'y, Ivy. Madamdaman ton nga lukatam. Ang mga no niya daw ito'y, ha? Amangan kit din no tay putod nga ima dara-dara. Anya? Aywan gayam. Amangan no awan aramidam no bigat. Showing itan ti part 2 di paborito ta horror film. Kaya't no, tayo tagbuya. Ay, syempre abangak dayjay anya. Adda kami ditoy. Amangan no nalipatan niyo nga adda kami lang ditoy. Ha? Ni Auntie Man? Malahos to pa'y laday ta. Makantay kit din. Mga nubisin nyo laday ta. Awagan naklatan itinagan aromel. May saak met kadagiti mangsubsubaybay kadagiti iap upload mo a drama.
Ket nangngeg ko amin dagiti pakasaritaan nga ipatpatulod dagiti padak a dumdumngeg. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak. Padas nga agingga ita ket pagbabbabawiak paylaeng, ano mabalin ket isublik kuma dagiti pasamak, tapno masulnitak dagiti nagbiddutak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, bigbigat. Ngam dagita manin manok mo ti aprusam, Romel. Katuwa na, di ka natagari bakit? Ngamin, dakil akwarta da ito yung mga abak. Kat, numaabak ngay. At ay ka manin, kumuntra ka man ako na ako. Ay na, awan mon, Romel. Talaga nga awan aasensuan ti biyag mo no kastamla ka na yunan. Asos, bigbigat. Ngamang sermon man ang tiraramide, Mary. Masuron ka, ngamin, pudno ti bagbaga. Natay tuloy na pala ti agsaw. Gusto na. Romel, duwan ti anak ta. Ngam aging gaita, awan pa'y pulos nagbaliwam. Sardengan nakman day. Kaya't mon sa manan nga agapat Di mo dadailan ti aldaw ko, ha? Ops! Sige, bay! Sige! May sabay! Ops! Yan! Tira! Ops! Ayos! Woohoo! Champion! At naman ang pag-shot no kastilang. Nangabak ti manok ko! Woohoo! O sige, aginom kailangan aginom kakadwa. Ado pa'y ti arak. Gumatang tayo pa, inumay boss. At dapay pulutan. Ikaw at yun lang, kakadwa. Ay, nagdanas ang tipiyag, Romel. Bukas to'y kumakanayon. Layos ti arak. Gawin na. Basta kanayon ng mga bakti manong ko, namnamaan nyo kanayon ti panaginom tayo. Ayos! Amangan no kaya't no pa'y timapanitikon ko nada secret place, pre! Ha? Secret place, kunap. Wan, paray! Ay, mayat ti uminom ijay! Nagano ti chicks! Wow! Kaslamayat na ita. Uy! No mayat ka di, mapatayo! Ay, katuna. Ibusan tayo lang nagitinagat ang arak dito eh. Kalpasan na. Mapantayo iti bagbagam a secret place. Nasaya at mata nakariin kan, Romel. Sakit di ulo ka. Kasano, kat kasta una yabartek mo iti rabi. Imbag ta nakaawit kamay. Huwag nga rod. Ano tinainom ko Kat bumangon ka ditan ata in kaagpasada. Sayang tal daw. Anya din luto mamasida. Awan tawan mo't insangpot mo. Ano sam tagdildil iti asin. Anya? No kumata nagpalingki ka iti kalman, tanangabak kamat iti palot, di adda kumasida ita. Angam saan mat, ta inununam tinaghapi-hapi akadwam dagiti babarkadam. Una yan. Sana bali tanaglemes kayo mat iti arak ken pulutan iti rabii. Iso nga uray awan ngarud sidam ita. Ala, bumangon kakit diditan, taing kagpasada, sayang ti aldaw kunakmanan. Day, alas 3 laeng iti malam, ngem adda ka dito'y nga agil-ilad, Romel. Dayo mo gayam nanang. Apay, di ka nagpasada iti tricycle, anak ko. Nagpasada kita bigat. Nasakit ti ulok, iso nagawid ang kita nalpas ti pangaldaw. Ay, unay kan. Kasano asaan nga agsakit ti ulom, kat day tamat lagin inom ti aramidem. Ninanang mo, saan mo ta? Damag ko nga baka kano iti palot iti kalman. Nan mangted ka man nga road. Imbaglaang ay gatang kumot kadag iti masapsapol iti balay. Ay, naibus mo tinanang. Anya? Ay, nag-1 millionaire ka man nga ruden ano kasta. Sabali manen atyan ti binusog mo, Romel. Sabali manen atat tao tinairanod iti nangabakam. Adakon bakit?
Imbag man, taam mong pa'y tinagawid ro. Unay ka tayo bakit kunta. Agungot manin. Ayan lang iti yung bing ba? Di ka na ariwawa. Nakaturog dan gapo iti kauuray kan ka. Di ka agkarkari ka dagiti ubing. No di mo mat kabailan atong palan, Romel. Ay masan mi mo din nagsyatan iso. Diyak nakawid na dagos. Ay na, Romel. Saan nga umdas arason dayt na? Anak mo ti mangururay kan ka. Daram ti agtartaray ka dagiti urat da. Isungarod ko matirumbeng nga inununam. Saan kit di adagiti babarkadam. Shhh, tingiwan mo. Di ka natagari. Awangan no malukag ng itubing. Maturog dan, tanay. Rabiain. Ijay ka balkon amaturog. Yeah. Jakla kayat akaidda ti agat arak. Oh, adto'y tipungan kan ulos mo. Ne. Ijay karwar amaturog. Nakapulos ka mo, bakit? Papanam? Na, kat mapanak ag trabaho sa dino kumangay ti papanak. Apoy, anyat aldawi tayo. Kung ano sabado? Dayta kat ti maalalam iti kaiinom mo, tadi mo pa'y ammon ti aldaw ita. Huibis pa'y lagayam. Aywan gayam, si kaman pa'y ti mangsukon kadag iti ubing iti pagadanan, amangan no ag-overtime makita. Adda papanan me. Mapan ka makibasketball inton malmalam, hindi ka bangi-bangay ilay. Kat, mas ipang pangrunam ka iti panagbasketball mo, ngam dagiti anak mo. Dumagasak to ti ayandananang, taisunto ti baon ko mapan mangsukon kadag iti ubing. Una yan, ti kasta nga ugalim, Ruel. Hay, makaumakan talaga. Anya? Makaammo ka man laangan iti biyag mo. Sige, tama pa na kon. Maladaw akon iti trabaho. Daddy, di mat ko na mga intayo agpasyar ijayili. Madam tama. Ito ro kubit. Agay ayap kayo ubay, iti kapsat mo. Ngam agpasyar tayo ita. Wang arod. Promise, Daddy? Wen kunak ngarod. Dagulit ka manin. Ala, rumor kan. Ingka pa'y lagay ayam. Sige nga ro, Daddy. Basta ha, mapantayo ije sentro. Wen, rumor kan tanay. Madisturbo ti panaturo ko. Bakit? Na? Unay ka talapasit na kita bibig mo? Kat, adda reklamo. Kwa? Awan? Ay, bakit? Nakapimpintas ka, mate? May bagay launay kan kaday tasuot mo abistida. Siyempre man apay, di mon malagip dayto abistida. Kat no dayto ti umuna kan maudi a regalong kanya. Aya. Umuna kan maudi kunak. Ngamin saan matan anapasarunwan apulos. Domingo italakay. Agpulis ka matan, tamapantayo makimisa. Kalpasan na, mapantayo mat agpasyar ka dito. Kwa, bakit? Inton, maminsan ton. Adda ngamin pag namita kay. Domingo ita kunakmanan, Romel. Un-una umpay kumamat ti pamilyam, sakbay dagiti babarkadam. Alan, agrobot kan. Nabayagan adida ka nakadwa na panakimisa. Na importante nga rod tilakad, may. Ikarik, kumuyog ak kada kayo inton umay a Domingo. Ala, saan ka napilitan? Jane! Andre, umay kayon anak ko. Datayo laangan ti mapan makimisa kan agpasyar. Tadimat kayat ti amayo ti sumurot. Layos mo nagkarat mo kastoy, babor ka na. Magpasaw. Ay, kinanayo pa, mga pare. Kasangay ko itapay sa. Ang mga nood na pabunos mo nita. Total, dakkalmet tinangabakan tayo ti basketball. Anya? Kasangay mo ita, pare Lare? Wan pare. Kasla na enjoy no ijay tayo secret place nga celebrate. Ay, gawa na. Agam, mabit lang. Kasangay mo kunam. Wan ko naglangarutan. Adjust ti Marso ita.
Iso ti pizza ti panakayanak ko. Ay, Diyos kay. Unay mo tapan nakalipat kon, parts. Tiyan nyo. No, Diyos ti Marso ita. Kasangay ni bakit. Isugay mapilpilitan na iti amapan makimisa. Ay, naglukon. Panakalipat ko kiti. Kasano nga rudan nga, parts? Ay kwa, dakailatan di mapan ni secret place. Oh. Atoy, nayunan yun to, ti pag-happy-happy oh. Ag-awid apay, narigatan. Amangan no ma-outside di kulambuak manin inton rabi eh. No jak masapang ag-awid. Sabay kasangay ni bakit ka? Yuhu! Adakon bakit? Happy birthday! Nagpalingkiyak, agluto ak iti paborito. Jane, Andre, adakon, Daddy is home. Na, awan dan sa may Ay, nakalak mo tiri daw. Ay, nakusta, di dapay simbang pahit. Ay, idiretso kung ti pinalingkik iti kusina. Kalpasan na, agluto ak ton. Iti kasta, at tanto kanan da kiti aginak inton sumagpit da. Ay na, Romel! Romel, anak ka! Ada ka kaday! Umayak man! Nay, apay nanang, kasta unay mo ti banugyaw. Ay na, anak ka! Dinardaras ko ti imay ditoy! Idinadamag ko ti pan nakadisgrasya da mere! Anya, na-disgrasya da mere kunayo. Wala na ka! Day tati agwaruaras adamag! Ay na, Diyos ko! Sapay ko matasaan agrabe ti pan nakadisgrasya da! Sapay intarayan ka no tinakadumpar! Ha, sa dino tayan dagiti aginak nanang. Hintaray da ka nun ija ospital. Hala, umay katama pantaada ako si ija ay kartingam, Romel. Sana po na ito'y nanang. Romel, paro. Apay nga isuna pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Lupod naman ta Diyos. Ipagkita nga ron itati kinabilig mo. Isublim ti biyag ti asawa kin anak ko. Isublim, Diyos ko. Romel, anak ko. Agparbang ka ko ba? Pang-asim tadi mo si Deren di Diyos iti kastoy na pasama. At rason iti amin abanag. Abok apanubok na laenggan ka na ito'y. Iso apang ngaasim tadi ka agriyaw-riyaw kasta anak ko. Panubok? Awan ti panubok kanyak. Basta'y subli na tibiyag ti asawak. Kantibiyag dagiti anak ko. Isubli na nanang. Isubli na. Romel. Isumot lang kaya makastaw na iti panang pilit na kanyang itay bigat. Ama pat magimisa. Nalipad na kakasangin na ita. Nakasingsingpad. Nakamaamo ti rupa na itay. Nakapisti na iti puraw. Pagayam. Pamakada ng dayjay. Nagsakit na lang. Kasla madudog ti pusok. Kasla bumtak ti barokong ko iti sakit na. Romel, anak ko. Unay matan ti kasla na pasamak. Nagkikintan damot lakit. Tingayin nalat ti Diyos. Nagsakit. Kasla niyang kabalan nanang. Nalaos ti panagbabawi. Kinuyog ko lang kumayda na napan nakimisa. At no naprotektaran kita, kabayatan ti panagnaday ti kalsada. Agbabawi ka man. Ngam naladawan ti aping anak ko. Awanan ti asawam kandag ito ang anak mo. Basol ko na lang. Basol ko ti amin. Mansir-sirbing nga magkanasawa. Diyak impatag ti pamilya. Binaybayak ina.
Asul ko na nang. Ala, husto kay tananak ko. Urnusam kang binti bagim. Taasi kaswamong ti pag nakayawid dagiti bangkita. Iti kasta, maikandamot iti nasaya at apan nakalamay. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Nagsakit, nagsaem daydi apasamak. Naggigiddan damat lakit din anapukaw kanyak. Kasla mapukaw ko idi ti limbong ti panunot ko. Nagado ano kumati inam ameris ko idi. Ngem uraan niya pa'y ti aramidak, jakon maisublipay ti biagda. Sangapulon atawan ti napalabas manipod idi, ngem agingga ita agtaltalinaed pay laang ti saem ken pammabasol iti kaunggak. Pamrayaklattan ti agsangsangit no malagip ko ti napasamak. Pimusay metten dagiti dadakkal ko ket agmaymay saak itan nga agbibiyag. Dagiti laangan kakaanakak ti umay mang bisbisita ditoy balay kanyak. Dagiti matbabarkadak a pinain-inom, pinakpakan ken kanayon ko akadwa idi happy nagpukaw dalattan akas laasok. This is a knife. I use a knife to cut vegetables. These are chopsticks. I use chopsticks to pick up food. These are chopsticks. I use chopsticks to pick up food. This is a pot. I use a pot to boil water. This is a pot. I use a pot to boil water. This is a blender. I make smoothies with a blender. This is a blender. I make smoothies with a blender. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes in the pan. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes in the pan. I use a bottle opener to open drinks. I use a bottle opener to open drinks. I use a rolling pin to flatten dough. 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 This is a tablecloth. This is a tablecloth. This is a tablecloth. This is a tablecloth. This is toothpaste. I put toothpaste on my brush. This is toothpaste. I put toothpaste on my brush. I use a razor to shave. I use a razor to shave. This is a comb. I use a comb to style my hair. This is a comb. I use a comb to style my hair. These are my favorite pajamas. These are my favorite pajamas.
This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. I wrap a scarf around my neck. 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 This is a bookshelf. I use a bookshelf to hold all my books. This is a bookshelf. I use a bookshelf to hold all my books. This is a thermometer. I use a thermometer to check my body temperature. This is a thermometer. I use a thermometer to check my body temperature. I use a hairdryer to dry my hair. I use a hairdryer to dry my hair. I use a printer to print paper. 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 This is a computer. This is a computer. This is a lunchbox. I use a lunchbox to carry my food. This is a lunchbox. I use a lunchbox to carry my food. This is a nail clipper. 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 This is a whiteboard. I use a whiteboard to write lessons for the class. This is a whiteboard. I use a whiteboard to write lessons for the class. This is a drawer. I keep my socks in a drawer. This is a drawer. I keep my socks in a drawer. This is a stapler. I use a stapler to join papers. This is a stapler. I use a stapler to join papers. This is a wrench. I use a wrench to tighten bolts. This is a wrench. I use a wrench to tighten bolts. This is a vacuum cleaner. I use it to clean the floor. This is a vacuum cleaner. I use it to clean the floor. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a syringe. Is a syringe. This is a syringe. Is a syringe. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry.
I use a screwdriver. I use a screwdriver. I use a screwdriver. I use a screwdriver. This is a remote control. I use a remote control to change the channel. This is a remote control. I use a remote control to change the channel. I use a bandage for cuts. 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 This is a watering can. I use a watering can to water my potted plants. This is a watering can. I use a watering can to water my potted plants. This is a remote control. This is a remote control. These are building blocks. These are building blocks. I use a spatula to flip food. 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 I use a peeler to peel vegetables. 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 These are pliers. These are pliers. These are pliers. These are pliers. This is a power bank. This is a power bank. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone on the go. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone on the go. These are boots. I wear boots when it is cold or raining. These are boots. I wear boots when it is cold or raining. This is a nightstand. This is a nightstand. This is a nightstand. This is a nightstand. This is lotion. I use lotion to keep my skin soft. This is lotion. I use lotion to keep my skin soft. This is bleach. This is bleach. This is bleach. This is bleach. I use earbuds to listen to music. I use earbuds to listen to music. This is a mirror. This is a mirror. This is a mirror. This is a mirror.
This is glue. I use glue to stick paper together. This is glue. I use glue to stick paper together. This is a jacket. That's a woman. What is it? What? This is a jacket. This is a jacket. That's a woman. What is it? What? This is a jacket. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is glue. I use glue to stick things together. This is glue. I use glue to stick things together. This is a thermometer. I use a thermometer to check your temperature. This is a thermometer. I use a thermometer to check your temperature. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. This is a duster. I use a duster to clean off dust. This is a duster. I use a duster to clean off dust. This is a tablet. I use a tablet to read and play. This is a tablet. I use a tablet to read and play. This is a ladle. I use a ladle to serve soup. This is a ladle. I use a ladle to serve soup. This is a colander. I use a colander to drain water from food. This is a colander. I use a colander to drain water from food. This is an ironing board. I use an ironing board to iron shirts. This is an ironing board. I use an ironing board to iron shirts. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a stapler. This is a stapler. This is a stapler. This is a stapler. I pack my clothes in a suitcase. 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 I use a stapler to join papers. I use a stapler to join papers. This is an envelope. This is an envelope.
is a dustpan. This is a dustpan. This is a dustpan. This is a dustpan. I use an iron to press clothes. I use an iron to press clothes. This is a stamp. Okay, a ball. This is a stamp. This is a stamp. This is a stamp. Okay, a ball. This is a stamp. This is a stamp. This is a knife. I use a knife to cut vegetables. This is a knife. I use a knife to cut vegetables. These are chopsticks. I use chopsticks to pick up food. This is a pot. I use a pot to boil water. This is a blender. I make smoothies with a blender. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes in the pan. I use a bottle opener to open drinks. I use a rolling pin to flatten dough. I use a rolling pin to flatten dough. This is a tablecloth. This is a tablecloth. This is toothpaste. I put toothpaste on my brush. I use a razor to shave. This is a comb. I use a comb to style my hair. These are my favorite pajamas. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. I wrap a scarf around my neck. I wrap a scarf around my neck. This is a bookshelf. I use a bookshelf to hold all my books. This is a thermometer. I use a thermometer to check my body temperature. I use a hair dryer to dry my hair. I use a printer to print paper. I use a printer to print paper. This is a computer. This is a lunchbox. I use a lunchbox to carry my food. This is a nail clipper. This is a nail clipper. This is a whiteboard. I use a whiteboard to write lessons for the class. This is a drawer. I keep my socks in a drawer. This is a stapler. I use a stapler to join papers. This is a wrench. I use a wrench to tighten bolts. This is a vacuum cleaner. I use it to clean the floor. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes.
This is a syringe. Is a syringe. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. I use a screwdriver. I use a screwdriver. This is a remote control. I use a remote control to change the channel. I use a bandage for cuts. I use a bandage for cuts. This is a watering can. I use a watering can to water my potted plants. This is a remote control. These are building blocks. I use a spatula to flip food. I use a spatula to flip food. I use a peeler to peel vegetables. And found with a thank you, Mopper.